Sapay madama kami, mare. Paapan kami kumapay di climax. Apo! Kumare! Kumare Juna! Apo! Sapay dating na kumare nga tingting nga rabi eh. Ala, naibagarabi ko, Mare. Ala, thank you, Mare. Tani, nakariing ka pa, Ampay mare tingting nga ti rabi eh. Umikag tuk-tuk-tuk. Sapay madama kami. Hindi nga ti problema mo lang. Apo, kumare. Emergency lang, garod, kumare. Mayak ko magarod bumulod iti kwartam. Uray 3K lang, kumare. Uray i-Gcash mo latan. Kumare ta, i-Gcash ko kinikabagis ko. Emergency lang gamin, kumare. Ay naapo mare. Sige ta, bayadak mo lang itong bigat, kumare. Pang-asim. Sige ta, kumare. 3K laeng, kumare. Uray day kamot kan ay mare nga umay umututang ng tingting nga ti rabi. Sapay madama kami mare. Paapan kami kumapay di climax. Ay, pasensyakan, kumare, Kamusta mo kini. kamot ti anak-anak. Kita sa pulan lang garod, kumare. Kaawan mo ti amok nga, pagutangan nga sa balin. Si kalaeng. Sige ako, kumare. 3K laeng, kumare. Sige mare. Ay na, thank you. Wala, thank you, kumare. Walang mo pa man. Takati agay ay ayan. Thank you, kumare. Thank you. Ala, bayadak mo lang to bigat, kumare. Ay na, thank you, kumare. Thank you, kumare. Thank you, kumare. Ay na po. Bayadak mo lang, dagdagos, kumare. Ay na po, thank you. Ay na po, wala. Thank you, kumare. Ay na. Atan insan ko 10K. Bayadak mo lang ito bigat, kumare. Ay na. Awa pa yung dito yung Gcash, kumare. Kita mita anti messenger mo mare. Messenger? 1. Ano? 10K data ko mare. Ano nga bayada nun? Oh, manak takatis ka dun.